Yamisei, Yamilu, Yamilu. Let me see. Actually, kita ada conference call kesak sih. Thay lagi na city khalei. Kita now being or kesak now being we situation. Kalau lockdown ini meram sada li jodoh khalei collective voice tata thay kang rumpai gitu bang. Haning laga kita ada organize sana. Iwa ming mea hoi tenem now ni. Iwa NGO li orang ngetut li. Nó thầm này ta đã cái đó là atam chika mi là cái ta đã rắc mi vang ni xie, à chỉ thầm city người ta in đây về là represent sát lì đào thầm hai rang anh Mumbai về na working na Chennai về na Bangalore về na Tangkhul na Dan yang ya anh ấy là represent sát mi lì Kharkhui na Guwahati về na Chennai Rishim na Hyderabad về na Kalamsot na Delhi về na cái tập nào long we representative welfare we representative na thầm na cái cháu ai tâm shock mi là city li ari hidat li itum wi shock zan hidat li ji itum shimshong avawa binglila longnao binglila collective voice aksa da itum atum li itum wi situation hi hidat li ko ji la da itum share sa hum vai sa sei chena mathang sa da itum hidat da ta vai sa sei cái cha city wi unit wi achu rasong da kathana itum satrai ji introduce samilo kala asama itum kalika itum important kasa khalei issues like discuss samum sei chena khresa da kharkhui na brief sa da itum matam king rok se mi chungau gada laga mathang itum discuss samum faisa chu chena kharkhui na tam premier no Guwahati wena chiwi thili Delhi Mumbai Bangalore tada cha ta faisa chu iwi aming Kharkhui leng hui ihun pun nau ne rui na Tangkhul katam nau long Guwahati president sadalei exam thamaman laga hindi pom dak leksa ne Guwahati li population hi Tangkhulnao meeting kha khlang da pom dalei wing jai le katam nau 300 video khalang da le 50 60 si kaina private sector li many ka stop and khala ga le ka hin achiwi lockdown hina ithum mi gijibuli da apong abuli lansin le bai or chimning ka khring graphi le bai sazu ser bom khai ne Guwahati wi problems le dak le kala ithum ka thana bing ka ta tackle sa da le ji kono da share sangai re make up da Guwahati hi gateway sau gi da li kasat kang ha mi le bai katam nau le bai khung khwa mi tan de sa kai tra khale bom me accommodation hi pam khavai mtha dam samang tu da church na family khni li kakhnang ga ga ha dak le accommodate sa la ga pam sak le student union ni shoi na ka ji ga tha wat ka sa nau ong ban ghai athumli suggestion guidance mi la ga manipur bhavan ni kai khale dam sak le kala lanao aka otsak sa private sector le otsak sa awi ku pam khavai ksak ka ka thala ti khavai apum la mo cha thu da katam naw long shwine advisor na awi li accommodation ran mi la ka ksak sa la ari da yangsangmi katam naw bing ung pan gai bing asot naw wi troina kala religious thing mi da jangrok la ka ari da khangai khangrok la ka bom dak le mitra ka bom da le kakneli matai la gaina Guwahati li advantage hakla khai khalea khawa ili welfare le dale union churching room laga kop kasada pangsin laga otsa ngami le ithum kharnao bing church week thana bing welfare jang laga covid-19 wi relief fund da aka ithum sempui laga kharnao well wishes bing na pisa shock ni laga survival wibang da long term strategy wibang da ithum kasakaza sam katha thau tal alu katha hi lo sang laga khangran sai da le kala hi mi gtong le mi yaw mne ari sak tak le ari masa ka bai ping li ra khwing sa ke kala hi da ari mi shop man la sa da le sam 15 20 packs se mi shogai re individuals simple 25 chicken at 10 fish salaga samang la ari ta da le paisa wa mi gtong le mo mi shop ne church wi kala welfare wi troina
itu masa kapai bing kala gzat nga hadak le kotla khai bingli mi ka shok le bom dale kasha kazawi shong wa arui ba tadai da dang ran sang de lew gida sakna khai ba kwati li chot na khai ba male mane mami kapai bingli mara khui kapai bingli permit le dak le kari sing la ka welfare bingna thana bingna bakmi le bom dale kala gajik tha le ba katam naw long wei thana bingna apheina khui wala khui bakmi le bom dale dalai na private sector li osa dak le 50-60 families individual le dak le hi arui athum phaisa hi malai thu pot sa khavai hi shutdown sang ro da thumi phara ga thami bai kala basic needs lo khavai makale hi kachot khale kale kakne li katam naw kala exam tha dak le ding ithum li ayali pam dak le achon wangra ame wangra na cities li pam jat laga pot sa laga naw dak le katam naw kazang bom dale kala ava shimli chot lagai na ngalang man phei laga yangsang dak le chang dale chiwai ni thumni indirectly thada rasa je laga ithum phaisa ren ni khavai makale ki le bom dale kala hena problem sara ga ji hila hangor bom dale ka thumali ka gaza khangha ngaham wan dak le kala ngahara da kala ga hiwi lockdown hina mang ha baila ili standard sai laga om dak le athum expenditure chung mai khar da extra expenditure zat laga shim bhara wai khui laga hai dak le chimning khak hospital li phangwa ambulance wai khui laga phangwa sa dak le extra paisa expenditure zat laga financial assistance targar sa shim ko khale kale ari changwa wahadili kharnao support sa ngai bing chon khangai wa kharnao tara khale sa waina ikum chot na gai bam le mle kha beyond third me lang la ka satra khaidam tran itumi hangai da phaisa shimpara mi khavai wang extra needs kada kada saura ka ciwui khardan kala ciwui problem si angok pum dale te hine ari changwa kada kharnao bing la itum chang laga machuk tale itum hi beyond hi vai ka ta sau si ji strategy semuan laga pam dale ni share kharkili ko Citywui update sak mi je bang itum na discuss sak ngai points se sak no chai mai salo asam mai thum hanung lagai thum kupsar khai thili discuss sang rum faisa se ara Delhi we ngana se tom sot na ka share samigila khalei sada oja ongya an initiative khui lega cities with leaders being hili ko ka sa wing sak lega hida video conference khrak mi hila juang jung kan shi le ishi you I mean musot mi ka shung I apong wen nei ari ina tangkhul ka tam nawang Delhi with president sadalei ishi Delhi li Tangkhulnao approximately 10,000 pam dak le ishi TKLD na yang sanghi not only in Delhi ka awi NCR awi Gurgaon gatha Noida gatha Faridabad gatha UP tha wuchi Haryana tha wuchi jineji jele ishi we jurisdiction is sarau gida ishi yangsangmi certainly he so chui ko angkhang lum sar la ishi approximately 10,000 ishi Tangkhulnao pam dale hili ishi executive thada khani Gurgaon le ishi representative haye o khangte li ka ishi coordinate area coordinator dang wai ishi tang thada phanga hili ishi area coordinator around 60 le the issue with functionaries kada advisors kada election commissioners ta kang group kala approximately thada itum TKLD hi around more than 100 kada we na le ishi hi are we achon thang lockdown when hopok thang when ishi na strategy hi kada sa school da yang maman da ka ishi na apong kuthumai nang chon mi da lai hi number 1 le ka designer mi da lai number 2 li itumwe lockdown sa hogi da karim sa the medical emergency being kala sa ga bai ari ada stranded sa bai mas bai phum ga ba chila juwang sak mi da lai kala ko thumali ishi rent we issue hila ishi na spooner ling shit ku daga special police new unit for Northeast region da lai spooner Northeast week issue yang sang bai Delhi police wa singli
Asiling shit the issue when issue here the tackle sadly. Issue Delhi population from how gida kala adung Queen of Hangai had Delhi hili around 10,000 hili. Katamnao hi katamnao jika exam thada the universities the research or graduate or postgraduate sas apply or nika our professional course we said around 3,500 like a majority government only on the sakar now like but majority he private sector like sane the private sector je ga shitang jang unorganized sector di san kan da jena atom hili lockdown sa thon wena ot wena ka show ka hai ka level papam da lai kala atom ot sa private sector ot sa da kai pingila agutong ra apang ra atron observer tong le nganaw da klei kala shima ki lang naw da klei sa hogi da shuba he isi daily ni ko ka ka sak mai da thei jaw ki da lockdown sa khre waina kiwi hi itu preparedness like da ot ka sa pingila shima ki ngtron ka pang ngtron da next monday celebration how gi chi nei the ning ai nang so da at the plan ka sa hogi da lockdown ka sa wi he na ka sak tra ka sang ai ne jena lockdown ka sa po wena isin lama sampai da control po ko da shi ba lockdown ho po ka after 2-3 days with election notification to by the control po ko da juwen isin ka shi design ang ran shi design lang ran po ba ina isin na kan kai ta da isi ga pong da man control ni po ba ni so far isin ang control ni ga hi tra ha control ni ka shi design na chung shi shi design ang control ni dai ka shi design isin ka control ni ka jing da shi area coordinators ping de Tangkhulnao terga sa project coordinators pilih konteksa cuma ke isi executive di direct konteksa leka isi na pot pahian na coordinators pilih ran biar leka di personally deliver sami tu leh kalau isi wih along pilih church nala kalau ari TNS station along atau ini join ke shop ini lah organization level lain lah nang join di program dalai itu chok sang hang work program dalai ini ari ina hangai thada ka shakza ba hi NGOs na da kamila le ko kam da lai itu realistic sa in bishu sai ka NGOs na mi da lai itu long now na mi da lai ko kam te na mi da lai hi around thada sam ka shakza hi just basically na thada around 5 to 10 kilos sam ka mi da lai ni Delhi ni kam da lai hi shim akli bun akli mi phanga chu ko kam da lai ko kam da lai atun ka shakza now chi kami na how long are they going to survive just a matter of 3-4 days Jubang na itum hi ita hili Delhi wi hili ita problem lai how gida continuously itum NGOs pumila no television masak project ni for sami atna people bam dale the hi wi along li itum hida sama mandale arwi rent issue wi hila araba kachang hi kai ka March along hili automatic ka tapni how gida kachang to ma thada masam tu da shit zawi rani ga rent rani ga hila problem lai how gida kiwala issue chunga hanga how gida ishina spooner bashling shit da oh hi thai ko ji hi directly police involved sang sak da shin hi issue hi handle sam middle our medical facilities we medical we hi ishina chungjang shile han khara ta ishina ambulance sal provide sam middle or doctors being a hospital being la ishina nurse down nurse they how the travel they how gida the next sam da ada hospital da ta refer sak mila khalei ko kam da lai ya ri shi da function sam ma da lai isi Delhi wi hi araba hi da hangai kashaga zabai hi second round of ko kai nei shi hi sa kapai bangai na March ara April hi la extensive April hi la long man how ki da kuchung jang ina thum ta hang da shima ki wena pisa ka gi ji or ka sanau ki ka gi ji ba expect ta sa pai tu da atumi ka saki thang hi chung song man da le travel am sa pai mai da Delhi hi aru hami hotspot in sadalei how gida yari akon shop ta hilila tada serious ala ne jeng sang how gida sa phang sa kalai ne kari hal lai la pas mi ki shop chila few of them yang at mi shop ne kari a khalei mi khnu mang sang sa da chu ta wen la tan khu kun hang gai tada Delhi hi la zanau hi shi coordinator outskirt ba ka bi li ba shi executive ta kari sing la deliver sa mi le hi a ka mi ya ka chung hili it's long now church and the mula ism ka shak sai ba tang de mo miao ko pai lan sing ni pong terga sa hui da ima sa ka pai ko wanga na ism la ariba terga ka sa ping mang priority set sa la ka
atum ring the shopping liver atum ya sang sadalei kasak pai bingli itum li khangchon po kai the shop and the maximum liver bi shok lei itum aru itum chid the issue handle someone le aru hi may third and the lockdown sadak like sane so itum dam thaka na chuk patran hi March tang khai ot masatu April full month le ot masatu sa the ciwui ara aftermath which hi jot ba ki ji hi pai ming ni tang khulnao de da ji situation itum nga yang khwatran hi ching cham aben pon da ne itum da tackle sa shi la ji chuk da hi pisa in pon le pisa hi in terms of like selection sang gi sa ne hi bai hi itum hi May ka jang atam sili April with tulop lam samang tura May March ka jang hulam adam samang tura saga May li ka survive sa ura o hi tum chuk da ka straight ishi executive la ka na in daily lik pon ka na lik sama man ka shop and the say ka ki strategy with collective efforts mi say ki like understanding aka along the pon da lai aru chang wi ishi na hida role sa da ka hide sa ba da ka hili ishi wi hili along hili mo ba ka chung la ka level mo Delhi hi kala ishi long mo along hili outskirt la chang cancer how gida ishi long mo na ba chung apom la tung ka level pom da lai jana service ka bi tran da chung la chung na hang mo ki chung na hang how gida atam cha da mani khla ji hi la chung ka level pom da lai ko shok sang hi la problem lai how gida ciwui ji ka sak la chung lai la ka Delhi ni ba aru hi situation hi ba ma tha tu da kala cases la rise how the containment area hi la cluster areas la chung man how gida atumi area jil la masang kapai shak zamir sal la containment area le ba mo asang pai tu da ciwui shak za khami hi la problem khalei pa pom da lai kai tum la da shap an da sa kapai sa la police ni sek da ka shak za chang mo chung ba chung pai ka ngani je na mi da lai ciwui Delhi wi shok sang je je da la ya chang ni share dam shortly color na thum executive being na thum dam now being welfare color long now being na Delhi mi cha ga chung ji haning wa ga meeting tra ga to ngana samsa da relief jim wang ta tar gram sa sal la samsa da tang khai mang ne ji sal la it's in terms of crores tar ga sa da play mi ya bu li sim la ga bu li samsa da thing ni wi ot mang ji la ka chung ga esa ji ka kling sa dam thang di just one time na la crore ka da ot na sadalei da we need to really give a very serious thought about this laga ito masam matai me da collective bill ka tha da longphangbinglila shimba kala itum yari lo ram the da bingli ka da son sa ngai ji la da ito masam na share sa ngom pai sa sei khangatai itum city ka dai we status nganali chi sei oza thon phai Mumbai we na itum oza thon phai na tam khimi kala laga Mumbai we status sila teo ga share sa mi kala okay in share in ili thon mai rang amoe in Mumbai we Tangkhul welfare society we in represent sa khaine actually Guwahati we kala Delhi basin la tra hang ne re chung ga itum di relate sa la tang lak le in la the Mumbai ko me la update sa in the use the condition sa in man gana ishi hi Mumbai hi ari COVID issue hi le ishi na top tat le re yang ka Maharashtra na yang lang ne da sa zhi gai impact le gai or lockdown ga sa hi la national lockdown ba 25 li ho ko fa na ning ka ki le to ishi Mumbai li ba jimra rang he na ho po ma nai sa ne jen Tangkhulnao hi ko chung ja 25 rang he no or lang sam gai le track le gai ne ishi bi population da really hi 4030 thau chang in le ka day by day increase at le ya itum li ada itum nam thai ka sa or phili le jim thai sa la ari honen ri chau cha le ga da okay li pam le go ji pa pi man ji le jen na ila chung sang man lak le main sa la ga na Tangkhulnao hi ari kalina da pamak le ka la khar da pamak le khni ya pam khni hi chung mai tu de le na Tangkhulnao hi ka dai ri le Mira Road, Virar, Wasai, Jingkai, Lapam Lak, Jil Kapam Lay,
Navy Mumbai bak la jikaram pandu washi seafood jika dil mi ka le alaga tada ngateng de bam de le tada thick a group in a ning la family zen tada ngateng de bam de le tada others ku jil la ishi mi shak tum phang chat ta ari rui tada estimate side le ishi atang hao la Delhi na kiklen la ko din la yang ija chui ngateng de problem to face sarak le ka problems face such a relate sang rock le ishi na ari problems tar main sala na tar ishi encounter sarak le hi shak za or essential needs pa hi wat ka hai or kai kan ba ara gas hi kubai cooking gas hi kubai da ara pai sam le na ji fil da bai le da chui struggle ga sa or kai kan ji kara apam hi ka teu ka ta da ba mau gi da ishi executive ping spread ma sa ba kra li ba mai da ara ili ba thum li wang chon khwai khwa tam than transportation cost pachna itum na ration or itum na help ba mi ba li chung mai da gai tha la le or ma kai li ba access ma sa kra la le yang chuchli ari chimpara wimaram chimpara hiara chan pesa pham le tu gi de pot masala le yaw gi de chui ki chot le yaw lang mai da chimpu gai na chimpara wimaram mai na or shim hi ishi pa maura ji gai wi cha tik ta wi problems le the landlord in tenant so sa wi ram da chui ishi na chang mi da klei wi problem aka then ari develop March 15 kai no March 15 in the old sala le sam gai le yaw kai no chimra le ngen le sam mo gai no teu hi ne le ne ka Tangkhulnao hi ka tha re ka unorganized sector le 80% old sala le yaw hi the salary hi fixed pay mang wa khang wa company truck le yang ada atum na cha yang le ka mi ka dam ni mi ra clear 10 ni le mi ra 15 ni le mi ra jena kai cover March February we develop in the masam bang lockdown sort of guide tang gai ne ju ni jena ot sa gai we ji now at least March 15 in the ot sa ba gai we ji in the ma mi le le gai we ja ting ta we the problem start of this salak le kana usa da ari shi we da itum we mi li tha da chi pat da le atum ne ai tum na sa nang ta yaw gi da jena kidang ta ngai re shi challenge salak le ne Adam generation la tada upgrade sa man le tada ka tada mathame de service sa se grade le tada machuk man le tada upgrade sa man le ishin the first measures ka ta mili reach out sa vai hi issue response first response team ga siam le ka ibing hi circulate sa na thum reach out sa lo ju yang main sala ga na ka shak za problem le gai brand issues le gai ga discrimination issues le gai jing tang wi representative bingli reach out sa vai court ne chang rock vai ji sina ji circulate sa laga sapin dang ji mi kong li wa shang vai sa laga ji ena hot na je na issue li la ra fan si ka ma le sa tu gi de shi ari ta da shi la ke ho ta ya ri kai nang chon ngai le sa kha da ji bing ji la ta da shi na reach out sa man laga athun la ta da teo ne sang mi laga chi wi jin la da shi ji ma man de ne ji really major hit by him kashak kazare na rat le kashak dali thai le yang to ishi kla mai ko le kla mai la ne ishi wi li Tangkhulnao ara ya really chon ngai la ka hai or NGO staff na la juitili police ping na la corporate sa Maharashtra government la corporate mi la ka athum lang chon pa ing chon la bidung le church we missionaries kai la pangla ga no sami la ya mi to specific le ga dong li reach out sa wai sa le ya isin the main sala ration distribution li coordinate sa mi za da le la ka mi Tangkhulnao mi shokai yang la ka simla sa thu khang na da li ba mi shokai le the area wise break out the US friendly thai le ya then ari la da bi shapen dang da mi shop sang le sponsor sang pa issue da kala issue individual well wishers ping da okay hili NGO si ale re or hi distribution hi le re jina athum nei thum ba la ra la ga ithum la information ji hi also ba decide sa wi la ga issue volunteers ping sang la ga distribute sa mi za da na ri hi
Pangde pun are mi kau ke easily accessible area lima bamduda isi wagi jili inconvenience travel gai la lak le chene jiping jili la shapa in the sak bai salak le ke jiping jili ration package ne wagi ji ba he kau ke ari visible thana mji le isi na try la sai ngai ke sa la ke effective masana le masana le observe sa le ari ba chene ari da isi ke ta plan sam mai ji ke ba ta plan sam mong le ke asna ko ra ka da issue with alternate solutions the mil le ta ari manage sa le ne Mumbai liver are Ajahn Hangchang Maharashtra government notice we local officer DCB Ganesh Lig Pangsang Laga we on a DCB Kutum Matili coordinate sa Twitungli ishi notice we me Nik Tumjang Laga Madam So Zang Laga Chili coordinate sang rog Laga issues challenges Tumli Hang Sang Laga Tum Laga John the Lane then we usually ma mati phanga encounter salaka re ke jung ge ja ya river itumui problem the late shan hui itumui biang yang chima wa bingli tum par ga ran sala ai itumui li government na li itumui ran bin salu ji sa mo ngai na hangai ram da la hangai de shim bu ka ran long wa dai balong wa pe de atum ba na founder sala ga ari na ran na de ja dau lo ta wi ja la ra sho ga de so ba Kisah tentang dan mobilize laga itu ya really awareness violence actually publicity with department la salah le asum li chim bu bilim salah ga hang laga mamirar hum ra jigo hang lo kol salo issue is ka we aru ani ta we asum la phata la grade ina kisah tentang le chim bu bilim phata sa gwai ji ko isa gwai ji hang da theng at itum ban request sala atum bale Maharashtra government or Indian government ran mashan lu je ina itum mashan mre ta ta hangai ga chimbu bilim te ngai na bingu ya we ara mutai la ga na ra shim hibubai la lockdown hibubai la ya ruina hot makeup the challenges face sa ji wara shim ran hi kachang bthumi pe masala la da shim buli kan ben sa kyau se example sa kyau se ja ta ara ma hibubai la ga kachang bthumi hi recover sa gi ji hi wa sa en thai le ka da recover sa ni hi ra ri la ki ka da sa ni sa ba ni ke ba ja ri la ma thai ra ngai shi in dang la mi truck hi Mumbai le de mi truck hi just family li support sang rok laga like am de le support sa laga tolop pi la de sam phang lao de jiwak shimwak la or ijawi agdo ajonbu amayu azarbu ran like am de le ji ko wai laga athumi li la de paisa de zibai laga hai de le mi hi mu chung thui chena athumna tolop sam phang lao de chỉ hồ số cao cái đó athum ba hiện ara mi chung cái này hi ung jot cái này ara lang mấy đó cái cái xin là ở khavai cái là cái mà khao cái răng cái sao or mà simung ra đây ở người sa mấy là cái ung này li cái là ra số cái đó bung bài là bằng cái ta we tra cái nó ara ở sang sa bị lộc sam bằng thứ cái đó sa thứ cái đó chỉ li ya rồi cái đó thì chốt luôn cái này ishi ga lockdown sai laga hafta ko chili chok ropok ga ishi ration distribution e hopo kai na ration distribution we hilari thada ishi na emergency rai ga ina manage sa khavai da ko ari ri thada thang li almost every day dio ba yaw shop some plan NGOs being we or other individuals being we na some bang le je na lang mai da ishi na da ito plugin da thing they come the clay we area being deliver issue reserve mahal la da order mahal reserve funds how jo hai la emergency we bang paisa la da jo hai me la ki gam sa bai le sa na ga hin response ni wai ho ji ba ji shell out sa la ji ba ji manage sam man da clay ne ara ada systematic salaka ne itum na maintain sangai la ara or itum nan salaka ne yari dong li reach out sangai la problems pa hina chung nao gidara kai khliwa
ba shung le lak le le ni nge kai shin le ta kai ne ba sa kai le ma hang leng ma da hang ra le ma hang ram de thum le ma khai le lak le re je na ka shop in the issue we representative thing le ya really sa kai ko sak le ko reach out sa lo se le ka shop in the sa lak le ka ma ba shung or ma ba ishin ma ba bai bing le lak le re ka Iran kishim le ya. It remain remain abuse kai but the young abu aba being or atum the time gi lara hi pa is kai or unstable side the lady nam thing sa la in abu aba being me chawi longrei bingli or shimpu bingli or ramnao bingli ko thang rok laga discuss sa laga sak kapai ji le yang laga sakai ga atum le yang song pai ji le ko atum le yang sang mi laga atum the mother the society le yang sang lấy thùng đi lao đi thùng gì rất quay sao thì mà những ngày như vì Mumbai vì xong ấy lấy là cho là thằng mấy đứa quê cho là có chỉ thật là thằng ấy sao cái này nè cho tao thầm hai ly chung hình share đấy thala cái na presentation là xem là cái Mumbai với status chỉ share sang mình hay bằng ít thôi mà xong rồi thật là không exactly discuss sao vậy mình coi cái situation here là ten sam sang mình mà nó cái Russian này là khảo relief khảo gì hi feasible salaka hi là một tay mấy cái asam khang chọn gì will there be a more appropriate relief other than food items cái gì hi là thật là asam mà discuss sang mình sẽ cho cái gì bảo mì mà xong khờ mà kapai seal sa khai bom cái gì là mà and yung that because it's equally risking the executive bingla junga sadalei yang itum yong gazat ki hila saklak ki chena food items na khyao ki hila itum khangate alternatives da lei sarala ki thai la discuss sabai ka da muchuk sa sei cho ara itum kile asing mai da da kile ba shi Bangalore tàu tham bên là cái lấy share sang gọi cho tên là sang lên này à khả năng share sang cho khinh là sao bay cho ok in là để tôi có cái là cái sao mà tên này là làm đại song gì đó nữa chờ cities with hana being lang mấy đây yang được lấy snobbing securely ring pa salam sát lấy ari kun là cái issue cái số dân hit phải dùng cái meeting sát được lấy này yêu mình thằng bây hồi ấy thì tân người nào này ari hi active technical center in Delhi software engineer sa gam được này and ari hi Tangkhul Naga welfare society Bangalore ting chairman sa gam được này ili everything sa ka na isi executive hi ari mthala ka na form saram ka covid-19 rat ngau ka emergency ne isi Tangkhul Naga welfare society Bangalore covid-19 committee da isi mi chiko kapangpil ka pot sa được này Then Chile is also the Nalaka, Secretary Sadalei, detail Jasamanam Tangla. Hang Miruno. Kasagabai he only songla, some sort of lane. And are we dialogue Bangalore, Rimpalakana, or sang room, kapai Apunaka in the dark letter, Hili, Tangkhul Baptist Church, Bangalore, Lang with the Tangkhul Christian Fellowship, Bangalore. He can in like a welfare son me like side by side or song like a are we lockdown Pogopogin Hopog like a other some out that Mavak by Max and Tong Gajia the Kodom Rock like a Sarasum delay. Jenna the in the make the issue we Sarakai what Mangaping Jilla don't make it the Yavilang sing Bangalore was to make up the Pumdagli or Pumdagli or Sadalei he private sector Saturday. Jenna the dialogue in the retail or Kasa, Jenna hospitality, the fast food thali Saturday, Balar thali, Spa thali or Saturday, keeping hinner majority in the Sangui. And the sector like the department Saturday Zangbame. Come dialogue in Arju lockdown Kasa the chốt được lấy, cái chốt giang sắm bằng được lấy thì lý giang được lấy department in hàng cái mình sẽ cái bên là chúng cấp đó, cái chốt giang sắm bằng được lấy, khi vào nó lấy chỉ cái thằng Mumbai này là Delhi hàng cái đó,
ตลบไปที่มาร์ชวิลล์จัดสมังทูแล้วก็เอพริลสมัยนี้ก็มาจู่จริงๆใกล้กับอดที่ตั้งจำไม่แล้วก็อดก็ทาร์เซาร์ดำเลยแล้วก็จอยน์ซาร์แล้วก็ล็อกดาวน์ซาร์ไทยแล้วใกล้กับอดชาแล้วก็ตลบมันมีทุที่ก็จุงค่ะที่สุดก็จุงเลยเช่นที่ลังไม่ได้ก็ลาเชลักกันฮิลีล็อกดาวน์อัดมิลีก็ขนังก็จะละรัฐจังเลยเอาที่ชีวิตก็จะรับมันเลยเช่นอีชินะก็ทำไม่ได้จนมีเลยก็จะเรื่องไม่กับแต่อีชีวิตCOVID-19 ကမတီအရှိမီကိုနေတုံးဘကဒင်းတုံးနေချောင်းလောက်လကဟင်းဆိုင်ကွေလကemergency နာလိုက်တဲ့လေစောဆောင်ပြီးလေဇွန်မီမန်ဒလေကလာဂျီလေလောင်မီဒါ well research မီယာကခနီချန်ဒါအတုံနလပြောခန်ဇွန်မီလကဂျာဒါဇွန်မီမန်ဒကလေနေကျန်အရှိနာတတိယမေကဒါခန်ဇွန်စံကပန်ကလာဇွန်မီခိုင်ဘင်းဂျီအရှိအရီ info india တဲ့ NGO ကလေအရှိနာလကSam, tal, tau, sabon, mask, dahi, package na midachi around 30 bags ka khui laga yaw midlei tang li lang mida arwi naga students union bangalore we through in laga arwi hangkai mejiros bingji relief mejiros bing samang dalei chen hili manipur diaspora bangalore dak le hili lingap salaga asina injiwakli sunport ya asil lingap salaga asina la arwi horzat the rice dal oil potato hibin hi yawai re first round ox yawai re arwi laka wakwe laka yawai la ran sat le hi more than 50 packs samang hai nei arwi laka ajo wakwe khai jangka around almost 80 packs sita hi yawai sat le jena chililang mita RATION si Tangkhul Baptist Churches Association RATION DBC Youth na yung may kata 10,000 mi ji chang ya pai sa wi song na ji song ko phang ji na khang dai monetary bai sa song ko phang ba khang dai ba ki ka ma le mai ka RATION sam phang jak le hi relief materials ping je da sak za pa hi hina tham dai sa samang de le jili yung sono kai kana ijizana RATION tank bang government na manipur government na somi kai tank bang jili la relief sam phang tak le la sam pom de le chim nei song ko phang jiang khang dai aya wen song ko phang ba cha ba ma le mai jena NGO ka khani hina bala kana I thumi zomi de le je ang sei ngai nei kala ara ada chadwa man la ga isinang zon kai aga khani ba ka cho thi cho chao hau ga da second round zon ba kai le jang hai re family had almost more than 10 family sali ba ta second round na zon na rally kai nei ta ru chat ba ga le me thorin ba sung ga le li ma thai nei ka tha da chat ba nikla ka ai thum la khangran ba sa sang man le lang me da ara sak mai kap gi ji apo sak mai kap gi ji challenges ping ji ba athang hangai da the rent by he ma mirror to arwi atolop chatam samang ro to na march hi ma mirror to da ke sa ga kani ba sim win the 12 ro the 3 kai da akhani jam le lang me da ara chat ba ga le le ma mi khar ka jang hau ra khle le re arwi ka ma mi khar la jang fur jaw da hi challenges khak le lang me da kasak jawi kasak apong hi ba le jing da le nei ka hi kala mai la ga na ri khang khai ta da isi churches we khani wen la lang mai da NGOs wen la and association organization khadin la song pa le hau ga da hiwa bong ba hi le ba cha ka ba thring lang mu jim nei si bang ran pisa pra kham da la ga na pisa wa bong ba hi ran ga tha hi mo mi kro wang na sima bu bing na ka sam ga tha wi cha thi thok pai sin na ga ji hi yu bang ning khri ga na le le then arwi thada healing na da le ngosona bingila da welfare zone la hang hai ba ba I thumui sabi la sabin le na thumui ma ba ga sung ji le I thum na ka sabin lang zon ka pai sa le kala hada in hiwi truina hang ha ka na ba I thumui welfare ne runo or churches ping ne runo I thumui sat na sami ra ka da la gina simku ajinang ra arwi adam hi nei zon ning no ki ji ji jang chen adam is the welfare li 산요 찡들 뭐 사바임라 이tumui sabno itumde la hota la ga akai na ga jinang ra da khangpui khong la tamdla ra khai nei jena sim song bam da la ong ting da dam da le sim bu jinang ra cho jang da leng snow bingli a jinang ra li yo khana na sabai mit le ka da na na ngzon mi kha
da itumui ochadalei mapung phamera gi in da sankhui ne jena ara itumui da data spring details spring jiba ku jongzai isi secretary isi covid-19 secretary ochadenel changdalei ali henover sau pe anal tiu mai khada da zon samiru no ningslagare ya tam khpa orla Chào quý vị lộc, chào nan quý vị lộc. ni shere you are in Daniel ya in a tumi we ne arari Bangalore COVID-19 committee secretary sadak ne remake the issue statistic video me share sau ge cities ke will sao da kala issue shok chang ba ba isi chairman ang miao de iji continue sa ge Bangalore li arari meeting khani siga pam da ne ciwui ngai jili katamnao bi ba saklang mang le entrepreneur bi hi ni hang ti siga le chen ciwui IT sector PPO ko center li sadak le bi saklang sakang tilang chen ciwui cái gì là ốt masala lấy được lấy đi làm chụp vào yang bao giờ tâm trạng chắc là lăng mà ốt masala là sống được so bless thế là tại được lấy đi issue salon industry hotel industry hospitality एक था हिली retail industry lo sa được lấy chính cái shop mà lăng lấy cái thế là issue ở đây sản khai statistic thì ở đây là đây thế là government employee li hang se chơi các vật đấy đi ở cái lấy sang government employee kathun transfer zat ber ara kathun zugal le itum ni mangsal hangau la athun laksat adang song pai wang chon dele chen azra sung da itum na isi committee mang na church we fellowship de mitang isi committee mang da chon dai 104 families chon dai na isi na chen ara ri pending le de the ma ba chen na ka list ba itum ni tot ko ara da tang kai 103 pending na le then itum jibaji arari ni sha khalang le da ji NGOs ko tumbi context ai de le then az ni ga akamai di ta ting ra da sam pang kai ji pai la itum ran de le then issue chairman ni sa ta ka ak ni ta chang hai le sa go jibaji na chen chang da khang nai ne ni sala ga ni issue la committee ding la asam NGOs bin ya tum stock le shon na jimne mara khali ve isi stock ko bhai ro ni dang rai sa lo ji lang bai kha itu me ni liver ta hoi mak le ni rai mi sa lo mi bai thumo ita how we de isi lo sa lo sang hai chi ko sa lo sang phang je na china akha je na ma ba shung ra le de le example sa da adang oja thot ma hai na hangai atum na accessible mak sa pam le na itu na pam le boxer le ra thế là chính thay bình chỉ bị thấm vào trong bài mà tâm ra cái application là ngoài ra mình hay là lấy bằng này thế là các năng các gia đình mang nằm phong khara tâm trans church fellowship là khởi dân sa là cái chỗ ao cái giáp thì vậy sao cái là chiều là ba tiếng cái gì nằm ra nó mang là masala là không sao được sao sẽ được khi là cái gì cũng rồi là amount cái tiêu mình khởi được tăng số được thì mình trốn không là lấy bằng thế là aru hindi tala khaina totak le hing rai ta sir de lemram bazu bhara we ka sak ta shin them len tom ta them sno de ni ta jena ji ji baji repeat misal de kala in abil sa ngai baz next session ba wang hayo ke khatam sang ham ku se Bangalore na sang ngai ba ni share Cho ra tên là tàu thằng quên là nishinai rồi. Ở đây chúng ta đã một chút mà là cái cha xong là discuss ngay chỉ một chút cái sao Hyderabad với na đào ring sing na ring shim na share samidalei. Regularly Hyderabad Tangkhulnao ping tu nei na ring pa salam sadalei itum chada cities ngate de pom rok salala thakla ga na tam khai sok rok laga kla issue we host oja pumya lung harna ta sakla ga ne tumle da conference an lagi tum ta dak sakpai sangrum sa dai tum na da ko sak ni wang ning sila ga re in Citywui ne
Aruri in Hyderabad ka tamna longrei president sadalei in makeup artist Maikli sadalei aruri Hyderabad li ishi na membership fee ngai laga leida klei hili 300 ka langkai ne kai shin approximately chak ta klei ba hi around 400 to 450 ka thali chak ta klei ne athang ishi wajam musot min khang ka kipan hang lam ka men ishi hi lara da shirat ta ka ga na hi da ocho ki ras thogai da da ishi tang ko ping mate la leida klei akwa khawai na da ki thai re ki pop chung lo sok le then ishi the Hyderabad li approximately the 400 to 450 ka wali play ishi Hyderabad we arwi itum na the plan tha the play itum tackle sa the play party wa ishi riwa ka tha hang se government we strong in the otsa the play akla mo jang 99% private sector li otsa the play mang khao and suddenly hit by the rasho khao thế ai đó ai thùng thật đó mình ngung ấy là ari nằm thật thật cái thật đó si tăng không cũng nếu thật cái phát sinh phải đi thật đó một chút băng cái gì ari si tầm nào long cái là chọn cái khi đi phanga linh chọn hết gì đi phanga không chọn cái vì li thùng đó là ari NGOs vì cái thà anh là lại tiêu cái line phim mang đó à chứ some phong phú cao cái gì này NGOs xong ấy nè NGOs xong ấy là some phong cái gì cái thùng lấy lấy ác vào vừa confirm sai đây khani ba hi da 90% hi da confirm sai cái này cái nak mà khnào tụi mà tập ta tụi mi da some phong phải ao rồi chịu sức sang đây chỉ mình cái da organization khang đây với na government với na NGOs với na some cái phong hi mang ngay tụi cái vị trí mi là tiêu la khao là cái gì cầm nào long form cái sai là just 3 years mang mang free church for 10 years kai re atun tang anniversary bonai re halal ishi income pa him le thu tithes kita le chungtam sang ro the church we strong le ta financially la kyola gen le le ye then ishi church we strong en la ishi tam na long song wen la ta ishi covid 19 we committee ya ka set up sa le ishi le ye then ishi the call sawa mang the adnala ko sara mang le ishi the pastor ling so le kala I tangjang ta ishi executive mati ku thongai le ishi the ta ko sa mung le ye sakla ga hai issue ne jiga wa ishi we hi chung jana ka tam na long hi ka tam now hi around 15 to 20 mang le ye laga chuwe along le 99% hi wa salon ka thalik sa yang ari showroom ka thalik sa inna chume ka re ta itum na the Tangkhulnao being hilibam na kle ding ka jam tham mang da kle atom hilibo kai bo aren nang to lobin sampang la bom da kle march we after lockdown we delay ne tumli to lob nawra ku chu hi dal like up the lay then jibaji kling hada problem thogai ga ta ikum madam susoni da tan tan da baji kling hada tum na mi shop ra ka jibaji fa mai pai sar da ikum wang da sabom da lay laga ka thum ba hi shimbra we ba hi ishi hi Telangana government nala officially announced satu shimbra hi da yang miao lo ba hi officially announced satu thế itum kang hang sila ke in a take valley wa seriously shimbra hai da kli hi almost 80 to 90% hi wa atum shimu bu bingla shimbra wen na kri chung kali thế này tum ma mi shop tu ga wa atum ban la so dau ki chi da la chung kali thế này shimbra hi ring pai da ile Hyderabad ni da shimu kai wa da
ai mi nào lừa ta kahang là lấy cấp ta lấy ta sát lấy cái nào thùng understanding lấy la cái này ta ai lấy cấp ta lấy bingli ta nó chọn mi ta lấy hi khala ke ishi kini kernau pingla chundam lấy thu chỉ hay ta ishi kernau lấy ta lấy amai Edward amai Funso laga longhar khani da ashimatina ka kharnau sa labam da le kangdai wata da 30s 35 da ti below mi ping mam pam da le ne chena apam apan phak lak le le ye ki thum da enjoys bingli la ka tha sawasi ki jilam no te la pam sane ka chong thang da hafta ka wi mangli ishi manipur tribes forum da ishi Rupa Kasem Kilaga the Manipur government we MPs are killer context alaga another hiva wen we governmently context some mang the sam gatha or tau gatha alu gatha chi sam thang mang the leye chena ka sak tau ba hi the milam ma jung the kli ga the NGOs ping nam chonai ga struggle sa the ba hi ka tau re chena the Rada kle atom bahi tum kada sawasi laga nan naga si awi meeting ni green chitanga maina rada kle atom ni si tangkhulong wagena kathana ping wagena church wagena ramwak le the church association wagena longnao wagena kada ngachon kada itum sawasi gijbachi phala ge gijbachi itum marma na tek rom se gijbahi kada silagan cycle le share sa kai ni share Recently, share Hyderabad we na share sak ni bang itum kada na share sak hai jilam chu sei laga asam discuss sak by point leka chila discuss sak sa se ara knau sa da Chennai we na the working na share sa migila Remekap da chung ring pai ciwui ho sami dekle oza umya higta initiative khui me dekle wi bang lang mai the city ngai tu wi leaders being net wing lang sar chung le la higta aman sakla ga tam hele tum khokha sa da itum rum kawai da tam chikat naga rang rum dekle tum cycle Chennai wi Tangkhulnao ping wi mutun sa da na tum le ring pa salam na ni play ili working shanglai hui e kamlang nau nei array Tangkhul Welfare Association Chennai wi president hadak nei ishi Chennai live katamnau long atai damle lui minai kernau welfare da long nau hi akmang church Tangkhul Baptist Church Chennai da lei da church wi shongai da Baptist Church akhlei ra kala long wi shongai da itum welfare association hi lei laga da otsara da nei city ke chung ko we da ke shok sang ke shi pha la krishan da sharomai re ishi Chennai we context ina hang no je ko Tangkhulnao he approximately 1500 katawa le rek je he itum na da shan kui ka ari chang we itum we welfare le statistic miratic le he 1200 plus hine ka chili mag sang na le kap le rek je he shan kui maram ba Chennai he da hakak hai city lang sa bam le ye daga ari problems face other clave city ku chung ko wen la ngarai more or less ngarai chat le ye she Chennai le Tangkhulnao government le ot ka sai hi around she tra kata klei thaye la ka BPO IT sector le ot sa le hi approximately hampanga she ka thamang le mre la ka katamnao hil approximately 50 to 60 hi le mre 90% kadawa tada itum unorganized li ot kasan matai lakan showroom parlor beauty parlors like a restaurant hilig sahi chung khalei pa me China itum Chennai we context any uncover problem face adak lagi achon thang March any thang dava at least lockdown hokopoke after 20 when hokopo with the kachang tang khai da wa da tolop sam bang ro khau da ache kachang bai wa somewhat the
manage và sang rok lagi ke itum we concern itum we malung kring bava April he totally lockdown sau kita May hili itum Tangkhulnao pingi kita to October ra kipa kala chat mokum khavai ki ciwui concern dai na itum he da ot apong ngatei de we angle lena option he explore sama mandalei ye Ari rashung deva ishi Chennai hi NGO akali ling tada nga shit laka on sadalei ye Chennai ka shakaza vat kai Tangkhulnao ping wivangwa NGO hi wi truena ka shakaza hi tada matang deliver sadalei ye kapi kapam or tada pam kawai prakta kai katam nao ping hostel wena lockdown side da hostel de shungai da ka shakza tamam mi tu or kai kawa otpam le accommodation mi laka he da issue wena close ha me kai chiwi wangwa ishi welfare Tangkhul welfare hina Chennai li le declare North East Welfare Association the ashiling shik laka North East Welfare Association na Tamil Nadu government li shelter home po laka Chennai live shelter home ngaran mi de ye Chennai itum pam khawai pharakta gai pingwa chi shelter home le recommend sa mi laka shelter home le kapi kapam ka shakza laka tong ngaran mi laka chili va pam de ye ka Tangkhulnao kai ka va ichicha shimpara ku laka pam da klai pingwa shelter home ba say chilala itumwe shimpara chiva shan ba pamra itumwe oting lang de shim hong ba la mening tu singum ta da mati phanga shimpara ku laka pam da klai pingwa ina chili va la ta da shimpara ba shan ba pamra laka ngalang da shoga we chilala shima kwa ping na atam la maya ke chilam ning chba va city ke dewi condition va matai jure ka ishi Chennai ta le va shimpara he minimum deposit hi tada shimpara kachung chana va 10 months kata hi advance deposit kui chine ka itum na ngachek la ka kachung cha va tada 5 to 6 months aina negotiate cha la ka deposit di high dekle ne we shimpara hi 10,000 ka va 50,000 60,000 hi va deposit high sir dekle ne chena ari ne itum na tada shimpara ji chola ka chatra chila shima kwa bin 1 month advance inform sa pung gi chine or 2 months advance inform sa pung gi ne chena icha with deposit na la ka pom ra yang chena chi ta da ma chi ho ka pai la ka chung ka lei pom hao cheda ka sha ka za pai na main va da we chau ki da NGO healing shit la ka itum ka sha ka za pai hi chi ta da ngaran me de klei ne financial assistance ta da pasalik khana ka za ka hai or family now khang anui le la ka chi ta da shelter accommodation le ma va ka pai or ta da masala pasalik khana ka za la ka le de klei che ka ta wi bang we itum kitiau ka ta da financial and la ka chon le pom le ye ishi Chennai we along le la ta da itum mobilize sang rok la ka donate sang rok la ka Tangkhulnao ping we nga chai le donation queen rok la ka chiwi donation je aru ri chot tak le Tangkhulnao ping le nga chon vai ki chen na fund drive la sa pa pom de le ye chi mang mening la ishi welfare na ya really talent awareness me la ka Manipur government ning shong ai nga chon tak le teng bang hila ishi na guidelines me la ka kasha bai na dan ka tong kana apply sa me kwai ki che hi atam we ishi na ya really la che thai me pa pom me chen aya date 17 rashung da in a statistic yang de Tamil Nadu when a Tangkhulnao he 600 plus na teng bang le apply sai de le ye chen chi wang ai na le ta teo ka kang chon he sam bang de le ye ka ari Chennai we kasak condition ba next month he itum ka ta da focus ara klek ji he malong ring au da kachba ari NGO na chon da kle ye so far 35 families ka ta le ba shak za hi yau bai ne ka next month ka ta ba the numbers he chung au in terms of 100 families 150 200 families the ka kai tan ba NGO hin na ka le ka mong chon ra tu ka itum hi next option backup mak le hi wang itum da malung khring da level bo mai la ka pasale khanang za da kle medical ka ta wi hi ari ka chong ka problem face at le maram ba hospital ka chong ka jana emergency and a COVID-19 with patients meaning ka river a year when at the patients ka hi ma khwim re ji gai ne chena itum na ka shak ta da pasale khanang za au ka treatment ka ba tam tran the casually cover hospital chilila admit masa tu or laga itum na achondang case akana
emergency we bang the ambulance hokui laga direct ambulance in the hospital le phungwale ariwa cha wish pam da kle shim chiwi khongnai chiwi neighbors bingna ambulance in the za phungthui ga hi itum ya chakling te hangai na kyo da chile wa kai chi ta chiwi family ko tonga ariwa hi wi shim hilimung pai mra hiwi area hilimung chang pai limra chi ta wi issues da tra ka khalei vale pa bam mai ka sala so far itum da police binglila otsak room la ka or the kaza chi treatment wala la doctor pingwen la ai ashiwi case COVID-19 wi case meaning ne ki hi lai ki pi sang sak la ka shima fa pingila chi da negotiate lo sa la ka problem hi solve sama man le china hangai da issue wang rai cha the city ki te wen la ngai cha pa mai itu ko shimpara we issue that the memory regiji ka somehow chennai we can take send of a deposit 4-5 months we advance deposit ba hang ro ko kita chipa chipa itum we shima kwale negotiate sa ka te we tung ni la chunga phungai re ka kisha ka sa ba hi main va thau la ga itum me da kisha ka za le la personal expense la chunga le ho yang che da tolop ka ta mak nia tam le personal expense sa kwai la mak le hi hi le da issue hi chunga le de le ka itum kernau pingni la ngashan rum de le isi chenai va ate hangai na hita the covid with team committee jigta la set up masala isi executive na ka sha pa na dang da yangsang de le la ka church we Tangkhul Baptist Church chenai we kernau pingni la pastor na than la ka deacon board pingni la atam we ka shau sang la ngashan ngrum la ka da longnao ena church se da cái thằng đang shake là có otsa room ra chỉ ya tâm chỉ the strategy là xem là có ot mga khui bo bum le thì là isi the chennai we shila cái report này ni share na thum tong ali ka ji ja Citywui status update sak mi wang matai la cái này na ka na thum ling han hai gla thek nga kana ba arira shung dai thum seriously itum khang chon kala itum extend sa dak le hi within the city mobilize sa dak le thada thaidli itum ing chai li shimwa we na khang chon sam ka phang kala long na wen khang chon sam phang mazangai do ari chang ba isi chennai we này in a real okay ari chang ai na da shimwa we na itum le assistance sam ka phang hi Tangkhul Baptist Church Association TBCA we youth union ba shi we na isi chennai le 15,000 the financial assistance hi rat le chibaji ashina kigle social media la share sa laga chi tikla sam ka TPC we ma khading kai we long now we or khang dai itum chamsa da tengbang we na tengbang je register sa khai mang nei jang ari chang ma sam phang nei jang ai sam bangai re okay fine ji ba sam bangai ne ari ba second phase hi aya pungkutum we na ashi we website ji apply salary kai open salary kai ne okay ka Delhi wak or Bangalore wak Mumbai wak hi tengbang ba hi ka tha dom sam phang do ai teng bang we jila sam bang rok tele sorry teng bang we jila sam bang rok tele na she we recommended this li check sa tran na tak la tam bom tele chitin jila sam bang lo ba okay isi Delhi liwa athang hanga da TPC we shima kiwana ashu mangdale fi kala are tengbang uji isi na list kyang ji isi ajun executive pinga yang rok la ka list khing rok la ka kchung jang hi isi Delhi wing sadalei and Delhi when ari hangai had the first phase of some kapanga sang papa mai dai ari second phase by he is recommended list list tang now I mean the drug sang papa dai apart from that shimbaki when ka ga im lem ne ka hili individual ping thanawa khanin pinga well wishes pinga chui khangchon manga aina isila function sa da kai sa ne okay teng bang wen sam phang ji sam phang ai ji bao je ring phat le ka issue we MLA corpus fund 30 lakhs we kiklei announce ka sa ba ja ka tha do ma sam phang do chipa chi ari riba samphang ga hai mathai lak rangai isi mumbai we na ba chipa je khigam sai na ning ka ara WhatsApp group chili update sa la ti should chipa ji ba shi khikari le sim sa rang da thara chan thue
lang bi Mumbai ba shiba ari shimwa kaina ba hida da sampang ya hida da chora or muton mi kai ba cash apai sai ne ba sampang lak rangai ka aya na hok laga hili ari Armstrong ba min coordinate sa laga Russian package hili aya na ya ko ga shi dang kuna la aya la tra ga sampang ai re Okay. Ari tara chit ka tank bank dil la ta yang ka Tangkhulnao la tra ka jang dak le ka ishi ari ba ji ba ji kya kana bai sai re ji o kya kana sam ai re ba ji shi estimate mus tai ngai ba ji Okay. Ni share ara khang te ya ka itum na mu chu kapai chile mu chu khangai ya ka ba siba ba ara numbers of the COVID positive is increasing. Chung mai maman de le and then tada itum na khyang dam than li double digit kigle 10,000 above ka hai tan le exponential growth le au tada countries ku chung hi now in many places tada pam la sil sa khai la cities ku chung khali le pam khai ne tha ga itum we relief itum na ari sadak le more of relief distribution jilla or itum extend sadak le ba hi ka tha itum kigle na samai na khayao in kind se na kazat pa hi it will still be feasible or na thum na ka tha da ning play key alternatives na feasible samai mrau li gi ba je ari ration de NGO ping ki item Tangkhulnao ping de chung ka ba ka na chon de le ji he san ku ye she Chennai le NGO ping na ma chon da klei da city ki de le NGO nga te te den la nga chon de le re ji he shi sa me ka hi le she Chennai ki ta le NGO da ka te la ma chon ge ki la rap pa me or individual na Tangkhulnao kai kana NGO kai ki le the relationship le ki la ka athum we troi na la ma chon ge ki la da rap pa me ka isin na ka teo ka filter sa da klei pa na NGO pin na chon ge te ra da klei isi appreciate sa ye welcome ba sa ye ka chile athum we da andong de criteria shem ba la ka ngachon khugi je bin ke na thum me Aadhaar card copy mi ra lo yang or personal detail information je share sa lo da chiga tha vai ka ba ka sha pa na dang de thum NGO we na ngachon he ma khoi ka vai itum we along de sustain sa la ka chatwa vai ka chi hi le isi Chennai we shong we initiative step ku ye la ka itum na thei dak le da social media le kai ka NGO kai ka he ta khang chon khme na political mileage quick vai we bang chiga ta we advantage la ka social media le ya da sang la ka picture sang la ka itum notice man chi thei de le da kamatha ba bat la ke chene isi Chennai we context in ba okay enjoy bin nga chon re chi hi isi welcome sai accept sai kala ning chi kat sala itum personal detail và information và share ma samra ka khania le photo hi ta hi ma khwila khang chon je khwira chi pa hi itum he ba strict salai na da hai de le okay share sa bang bang ni share itum meeting schedule ba hi 2:30 to 4:30 pung khani we slot sa da atam jing deu ka sira le kha ara lockdown hi extend sa hai ne possibly ari la ki cases hi chung sang man da chung khai ga there's possibilities that lockdown may extend adam hitran li hita da kiklai sai kha itum city lik bom now being we strategy or maning ga itum na appeal sa ngai itum ka than now being li long now being li tada itum ka tong na share sa la na tum na ka tha da kiwi matang li ga will be exhausted of all means to help one another from within the city yang chena itum we shim song longrei longphang kala itum yaro yo sami da lebing atum dila ka da khang chon ji ki min sai na rang sa ngai ji hila da share sami ni la ga itum da ko sang bai ba ina working chik go bila hi he sure okay ari situation hi ba hina immediate action hi dargak sa atam nga sa hawgida kala actually ki pa khan lai hi COVID-19 wi bang da prepared sa ga hi lam lai sapam
chu wang này itum society hila hi thau hi live the preparedness ka sa hila mai sa chu ka itum way of itum living hila itum lang the way sa kun wa ka ting da klei chu mai hau ki da aron atam hili ramlip wa kiwi itum politicians ping MLAs MPs district administration jika DC crew ADC council kala longrei ping hili hida ka sangai ramaki la situation at issue da nam ta kan yangsangmi da lai kala khali la ka chawi MLA ping ka chaw constituency da ta kan yangsangmi sa da lai chu wang ning she ka ara itum hi chung jang hi ayali pam sa tak lai lang phai la ka chat tak lai hi sa hau gi da means ayali means mak lai hi mak lai la aru on atam hili ka chawi ngalang phai la ka ring phai sa tak lai hili mi ping wen na phaisa ngon ka sare gi chatam hila sakla kai atam sa hau gi da hiwi ita situation atam hili itum shima ki wi khongchong ka sa khawai shima ki wi leader clipping politicians in itum wi long raping district administration kin da kasha sa pai ka ba mai atum na chwa ki ka sak ya khalei le re atum pressure ma mai le re ka ayali pam da clipping le yang mi da ka o ari hom achu situation ba hi immediate action with the sa ko ji along hili cities we condition wa mai terga sa yeng rai cha sa re ka condition pa hi lang khang teng rok sa re kai thon na ba cho mai hai da itum wi khang jon khami hi la NGOs aka khani ling shit ka khami hi la pai mai sa re kai thon chung khami a chi shu da NGOs khani thum ling shit la sa ni kala apam hi na apam covid cases tyo ping liwa ari chatwa physical tyo sa mai le re chik thau wi condition yang to population yang kala thi thum hi tyo ka thuk mai da rational sa mai da relatively pay salaka atuna hili chon ka bai hi aru hon aina pokok mi hon ji ba bai hi itum ayali pam da longnao ping bangla kala khanang chot ta ping bangla matai me da sung mai da effective sa mai efficient sa mai da atui chon kala atuna darga sa tam hi atum hila khongchon hila sam phang re gi hi athum bingla april sangai kala ari itumi ile conference con ji la hangaula athumna sadak le hile le ithumna suggestion me ka highway along le athumna alternative khang tele ran pa pam tele re ka alternative ching ran na manda itumi atham khang gai da itumi derga ga sa hi ba thang wi rai lo da ma pai atam sa hawi da itumi ari ngalang lang thawi ga ji ra hawi da athumna la gasa kya khalei la immediate action ba hi derga sala khai re gi ji april sangai kala members ping le union cities community the members all ka le including Delhi Mumbai cities we members ka chi we le da april sangai all three ne prepared ka sala le sa kala ka sura kan ra shok sa hau gi da itum long up in welfare ping church ping na ba la khanga na lai sa kala hi tha hi dil sa ge chi we itum we le experience na le lak ne itum wang ka thar sir ne ba hi chi we wang ai na hi tha atam hi de itum long up ping welfare ping we church ping we mung ka shung ba ka shung hili members ping hina corporate sami laga mung bi shung ba ka chung hili athuna advice sami laga ichum hili ko ka sawi alum hili til ka sahi important salake kathana ping hili la mung bi shung ba ka shung kala saga hila tra khwa de sare ka to mi laga jo ki tha ge pha mai ko ka ciwui ka phawi oxu bi alum li ka pom tom khang rok alum li thumi covid 19 hi chatwa sakai ki hi yari ping ni la kala issue kya shi kniya ba ki thana sangai cha itum kada atam sangdam khila apil sa ngai leika hangmisla hidang sa ngai gi ji inla angman in atam ko ga thaka hi ma shat le do shai okay in maram khni na mai ron da phat phat sau ga ne a khana ya ri theng sak ngai ap tang sak ngai che na a ka pa na yu apil sak ngai point ni ni share sa ke firstly issue lockdown hi hok leo da ni bi hi tot ka chang sam pang po ba ja tam ji chan Tangkhulnao ni ku chung khana ramli ka pumping salapai ayali pumping salapai ya thakna ta to the say thakna ta pau se chi the athumi khang kaw maram la le te sa pam ra ki ta le just sangai mane
maramba ni abu condition thing go sir ayali otha tak le kai khana ot na sala pam sa cham ji la ba kai khana city side yaw chira cham ji la ba so na college ka bing lang so na li bom cham ji la ba kai khana khanang ga zai ot sala pam sa le hau da tik tha ji thum na question sang na wai ka ba ji wa tam ba maning ne ji ba ki ya ro li hang sungai ne kala ja da atum ot hiram ga sala ga 실은 거 살아가 그래서 찾으면 내가 찾으면 더 그걸 찾아 상관 더 그래 보시는 거 살아는 길을 띄우면 그 항문에 아야리 옷 찾아다 그래 아이 하다 뭐 담는 거 중간에 지금 그저 타다 나와 나오다 지금 거기 강구 봐야 봐 ramnao 지난 라비 national leader 그 담기로 놓다 빌링 나라 된 제나 맞담 거 kuiwi attitude ala management mam 탑반 사버 일만 탑반 사버 지방 기자람 상승하는 아버님 동락 에나 아위 못한 그면 할락가 아위 사가 대제나 어떤 것들가 람리심 군디 지금가 처치 지금가 본다 기타 하기도 안한 가오다 지방 기자람 상승하는 제나 그 그녀리 이슈 MLA 퍼포스 펀히 유머람이 랑 하나 더 벼 항상 때 야루이나 테이크 나를 붙인 거 같다 지방 인턴 나에 29 March 29 리 액티베이트 사이로 그지 야오 가이네 MLA 퍼포스 펀히 아tumna itumri test by MLA dina okay then the shop like amiga or atumri government the sa like party jaram sam ka lishla ena kachot ka chang chili khang ti bai ru no the atumna tikle sa mi how the yaru ni chuk li ba ko hon ka jihan ge ji ba ma khai sa ba ni te go se re chen na itumna la chot chang da la atumri criteria attitude chot chang da shebben the sinter salaka context salaka this man daga kapon bi hinala raing la ralak ka ta hau dang han khala chena ka ta hau dang han khala chi na thum pai sama mi gi la na thum ya otsa ki mam shu mai de hang ni ni kumo sa hau da baw shok hai le hau da expectation sana I thum na ka jahan ga sana I bai hi I thum na hang sang da kle city su bi just hang da kle dong gi MLA against ka sana da ku mo ngai na I thum ram chong journalist 그 정말 그때 그래 기타도 뭐 상상하면 이통 길이 졌다 그랬는지 아주 아까 뭐 걸리 야바니 좀 tel라 삼lau 생각 달고 이통 그 설비지 컬렉션 쿠셀 마한 거잖아 물론 링 하이드 이 가항리 아야드 뭐 공도 쇼파야 뭐 하는데 이통리 신혼다 그래 오픈 바지는 나이도 뭐 다들 뭐 바고 하는 사람들 그 친구 범라가 기타지라 팝탑 가서 이통리 다래가네 그 사람이 방 제는 이 example 아 상하에 이 의사 상하에 정보가 아담마 그 이런 리서치 지금 페이지 그 상하에 국국과 그 상지 다이스 인근 같은 상 호텔이 어디 사나 기사 한강에 반나가 이tum ramni pomda lectures dinda itum yaano dinda kunton ta hal 제는 이tum ayali 오차다 그랬지 희지자 심 굴리 좀 막는지라 델리 ramnao 코 사다 펠로십 나키도 오프닝 나쿠쇼로 오프닝 상고 방제는 지금 방수 등하던 사람 람리 범다 그래 토퍼스 딩디 메리 오사 디바이 지나 항다 그래바나 람리 이시 심 고르면 땅 나가 스포다가 뭐 지면에 이tum 람리 렉시가 이tum 람리 방 오차다 그래디 그동가 이 다세면 지금 매주디 람리 처스 컨센트스 지 다음에 이내 필상 하고 아주 람리 처스 리범다 ciwui 나오라비야 저 아야가 범지리 못장문어 왜 ngalang phai li mjang ne ka mahang ne si ka ramnao I tu ramnao salo sali kom ko ji khis bang me de ramnao di church di mang ji la ye di village authority isi na ora ramin thum ne king chong hai li de chap sa no I ram no yaw na li le ha ku la da I tu ni chap le khang ton adam ne gi ji phang sa la je na azu 이tum 캐시 바이 MLA ABC 너tum 포켓 웨인 쿠숍 랍 데 어떻게 되는 그 아주 코비드19 니마우 원시 무이 라다 글레디 어 퐁실롱다 그지 파라고 감지타 이tum리 마존 그바이 크라이테리아 말레 말라 너 포켓에 너무 쿠숍가 되는데 말라 너tum 쿠숍 미데 머니 시니 그 지금 다 컨디션 이tum리 존 그바이 말레 말라 레이사라 in the first question ka khni li tum phaptai ramya isi ki question na mai ramli no ton khai apu ngale hauda no tum pot ngam ta chikla itum jimmer khai fam ni mutik ni yashi
kala ni sia la ka song ka pai itum na ni le da long now committee tin sa da itum aru immediate ni ti itum khang kui vai bang itum le da itum long term bang itum sa su sa ki kam le na ka long term itum na tu tak le ji itum support sa chu ki matai la ke na support sa ma man de ba ko ka thai bi cham long term plan thala ka ni plan sa le thai la khang sa lo pai pang pai itum na immediate monetary assistance ka ka sa adi itum a khawai nang sai pe da committee mi matai sang ma man de ko da bi dang sai li hat pau san ka itum ma hang ra ko ra ye na itum na atam ni da itum na sa pai sa la itum na son pai NGOs ni son na immediate financial assistance itum ka sa itum yang ngai ne ka chi tha individual na na thum 60 40,000 80,000 demand ka sa la ko han de sa pai at ni ko tu ka aju atam ni ba mia ka individual li wa ngai na majority of thing bai malai hai la ko ti sa mai de mo ku sa hai la no community man ka le sa la asang bu bi tot pai ka focus han la ku na kamang la mo ti pai pi sa ngai ni so ni share cho khởi na sư mấy ta chăng ngày lâu cho khởi cho không phải rồi Citywui kathana sadalei being church labai union labai welfare labai itum na saranji itum nam thalaga ni itum shop paina dang da ocha vare decentralized salaga village we had bingli phok ngai aka village we kathana aga sada akhui aga sada nui ramnao bingli pam dale kala ka thada pam dale jina thum na the jena achiwi hila tamla ga shop paina dang da village we thana bing had bing na thumi yaw naw na thumi ramnao bingli achiwi hili thumli khangkhui mi lo gi hi apil sangai ng chon sabting chon mila klo gi hi apil sangai kala ga khne sada lockdown hi kran ga pani klamak thada mi thran ithum city li pam dak le bing kachang akhli ungjang laga chi za laga ring dak le bing ida da po za laga pama shum ga pai mning ne chiwai na khaji ga mi bing ba khaji tha so naw bing ba government na shock me dam thran hanung aw re jena hanung gi ja dam thran transportation aina quarantine center kala hili ngurum dak le hili tagar sa ke le facilities ko tong hi kiwang MLA being ADC being kala Tangkhulnao ga long civil society organization ko tong na pang make up ke pressure ji government ni ming sangai la ge laga itum ungi ji bing la Citywui na ungi ji bing la kahang na la ga na khya shi la ga na center jili quarantine ong sa la ga itum ko tong ga kan sok sam bang re ge ji hi hang sangai chena itum ko tong ga city li bom dak le bing shim li bom dak le bing ko tong ga sa ga sai nang so da le ge shi na khok yang ga sa la ga pandemic li pi sa se ge ji kana wa sa da sangai hàng ngày cái chung cái sao mà bận bay là sai la in aga hang sa thal e poina ka ma hang thog ne cha sadalei wi ya sadalei ar masot na hangai ra dan na hangai ra ari kar queen la hangai ra in chipak ari MLAs we or civil societies we or gibak ti ma ri ke ka thada poina ka da hang sangai na ka yang main sala ka ni thada sot now being families being ramnao being yang ari hiwatam ni ma ka sab ka zaje priority la ke priority top priority ni ka chimam ning la mitra ka hi emotionally frustrated sa la ga desperate sa la ga ka le lak le ya kai ka ba ya mang bam la ga chila ngalanao la amang bam la ga tukan ta gi la ni chi la ga pam dak le ni le lak dak le ne to chena iliva arma itun da sot na sa da tum di call sa wa or sim pura sa call sa wa la ko gam for sa mi ga itun na mbapning ga sa ma shok ra tra le shok pa ya chena sot na being ramnao being shimpu being iji cha ramui mi di phawa la phawa so na pha la ga tum di call sa mi lak to say atun di discuss sa la ga tum problem so le share sa no la ga o gam for sa me da bam wai la okay john lak sei di pongai di hang ngai ni ni shi nai re na tum to na tam shok ka sang ka itum ida da Citywui atam jang la jang dai tum tada status khang na sam hai re appeal ka sa ji la kigle itum ngana khang room sam hai re kharkhui na khang thala ya awi point si khringai ye lockdown hi kali ka da som ye ka
Shimong her la chung le sara kala mi ku chung ga khong adam friendly Shimba quarantine center ngaran khami or kali ga kiklai lockdown hi continue sai la mapang wa khra adam friendly ithumui kathan bing Shimba ciwui kisang kapai ciwui kumpang kapai makning cha tam lara sare cikta cili kata dam juk mili gisi ba yang aru sung da itum kada manage sadalei gisi hi appreciate sai na tum khanau bing ong glik chung ga appreciate sai kala aru mga song wa gi da klei li itum na mapung her kala itum lockdown hi sang ka ba the ka itum mi chot hi yari bingna longrei longphangbinglila kathana bingna yangsangmi final from the epil sajila itum rally siasa manda kazajinala suita manuno kala itum la ran lum shamida phak maya pongjilang ran miruno jihila hangai nutum saikorna hidata dam chikala ga participate sak mi wangni shiare itum ciwui discussion lik tonga tada itum we share samai tonga share sakui krala sangsala pai itum hangkui ngai ma hangkui pa krala sangsala pai atam na limit sao itum mi chungao connectivity thal ma kum thal zangao da khathal le itum let's stay in touch kala sabai ka maybe if need be we'll continue to connect one another again jena achui bang ba hili tang hai sa se nathum mui safa nathum mui sak chi buli kala nathum unit chi bul ran lum shamida pha khamai oram khang the mu pung phak mai oram khang sarano natum nang thig za dik pa kli ka klak shi mu shokro no mama shir no ji hang ga hena ngasamo be ni shi nai re jo samang now say jo thaga jo ni share ko jo